daripada nganjang manganjang. Atau mending antreng deh. Ke mana? Ke dukun. Dukun tak. Ke Bomong, dukun tompel. Ayo. Lain ya di dia ta. Saya be udang. Telepon na. Telepon. Telepon. Dah. Bergerak ya. Bergerak ya. Lo, Assalamualaikum. Ya orang kadukun ya. Dukun. Orang iya mau orang gitu tuh. Kembang. Di. Kan kembang. Aja ye. Jeung non ieu man. Jeung lale. Anu mana? Nu berem. Lah tuh ayo. Sadus ya, beli ya. Sadus. Bakun. Ayo. Ke mana? Jajan. Ayo. Motor beat ya. Lumayan yang kedeng baik tapi suka makan Tahan telepon. Oh, nu hayang kembang. Halo. Oh iya. Ya ini kembang udah saya petik itu kembang teh kotokna. Iya iku. Huwis. Bener enggeus eta. Katanya lu pengen kembang teh kotok. Ada sini kembang tutut. Udah. Ntar besok gua kirim ini. Sekarang anak buah gua nggak ada. Oke. Tuh, ini ular. Siapa lagi nih? Oh, yang tadi. Kan tadi gua udah bilang itu kembang. Apa? Lu pengen ular? Lu tau di mana gua punya ular? Oh, anak buah gua. Ya udah ntar kembang sama orainya dikirimin aja ke Sia. Iya itu, tapi ini orangnya lagi ganti kulit lagi ganti kulit ini orangnya. Ya udah, ntar anak buah aing ke situ cenah. Oh, guys, oke. Oh. Musik kena nama iya. Ada yang lain juga gitu. Iya. Kembang. Hendak dikirim. Ini mau mancing kenaon. Saya teman. Kenaon. Lumayan amat rajin dia. Iya, ini rajin gua. Ini ntar lu besok kirim ular tuh. Emang ada ular gitu? Iya. Ngomong-ngomong dia udah bisa ngabacot tuh. Lumayan dikit ya bacotnya. Coba ngomong. Apa? Woi, Mat, bisa ngomong deh. Bisa ngomong deh. Udah, jangan dipeluk. Bisa ngomong deh. Ngomong deh. Udah, dek. Woi, naon meren deh. Kita pulang aja yuk. Mana ularnya lihat? Lah, lu udah lihat tadi goblok pas siang. Ih, cowok Jawar kamu bau jukut. Kemana? Ulang. Ntar besok jangan lupa kirim ya. Iya. Sama ini. Iya. Sama bunga kirim ya. Jangan ngebacot aja. Ya, sama bunga kirim.
intinya mah pokoknya mah udah lah, beres anak buah gua. Kemana ini plastik? Aduh, itu anak orang, aduh siapa ya? Si Gagu Gagap. Pasti anak dua ini. Woi, Wan. Sampai. Ya, Nih. kembang kan udah. Lo bohong. Assalamualaikum. Salam. Salam. Sini ngelawan di baik kan dia? Tadi ngasih telepon, Ban. Oh iya, boy. Terus kolot sih. Wis kolot, kolot. Puteran ngeretek kedai. Buka. Mana? Wis boncan. Nah, anu bener bawa aja ping. Kita nu beunum. Sangke Dukun kan buku bencong kan Jun. Nah, kembang 8 lupa. Aduh, emangnya tidur rupa ya mah. Terkumplit. Lagi uyuhan ya tak ya? Yo hiji. Iya, sengit mata. Tak yo, sedikit yo. Tak. Anggus lah. Saya nama. Mana? Anggus, Bos, siap. siap. Sieun tuh. Silan tuh. Itu sok aja doang, berit. Sin jo beurit. Maksud yo. Ngasih minum hiji, jadi maulah. Ngos biasa. Lompang ngungkur gue ngungkur. Lompang naik motor, dia lompang deh. Ngomong di mana tuh? Eta kamari budak kanu ieu lain. Nah, iya ngomong wae Baru bisa ngomong tuh. Bisa udah malam dulu. Ayo sih kan ini naon? Pernah di telepon dia sama Ale, kembang jeung 8 lupa. Oh, handphone. Iya, naon memang kayak kos kieu. Mbak Gunung. Nangis lah, yuk. Kemana? Es, ke kamar. Ayo. Wih, Angel. Ambek meureun. Tangguhan. Emang es bala di dia. Anggus. Mbak tahu. Ayo. Mbak meureun aing di cangcang di seret Bomong. kieu. Yang laku tes ya. Goyang. Atuh gas. Jomblo bae seumur-umur. Jomblo karat. Lain. Karatan. Lain. Naon itu? Jomblo iya. Ngacai. Baku kudu aing. Kiraan ngalah, piraku kudu aing. Sing unjung. Oh, liber kadinya teh. Ya. Aduh, aing. Ih, sok begoan. Awas. Bro, onsel. Ya, pinuan eta pinuan. Pinuan. Nyeri birit. Baik yo. Untung ya sumur di dia. Geraan ji, angel. Yo, pinu tah. Buat 2 jam lah cuy doang ge. Itu dia bangkongan. Bangkong na, cia bangkong na ge. Aji ya kumade. Mandi, bako. Aji matik. Pae ke aing. Tuh. Buka baju. Oh, Aing gede. tik. Puyuh sama. Boh, apa yang bener cerik. Joak. Ya, asal susu ngomong. Joak. Ini kemangan sih ngala. Aduh. Apa mang kotor kata mang. Cabe, dia cabe. Lain ja. Kunir. Genjer. Aduh. Tuh aing mesin matik. Oh,
Diuk. Di. Diuk. Nangtung. Es. Diuk. Diuk es. Oh, tiris Masya Allah. Tiris. Saja ibu dia gimana? Wah, tiris. Gede. Ini. Tiris. Yo, syaratna. Calangap. Koin bae. Geran eta je, asupan. Ceklok mana ya? Moal, geran. Bang mandian embe aing. Ngomong. Bener. Tah, adinya tah, mandi tah sorangan. Aing dah kebetulan. Bener sih ya. Non. Ih, enak banget gininya. Iris. Saya tak. Ih. Tuluy. Woi. Ayo. Woi, sini lah. Kabur. Sigunahan na Iris. Woi, tuluy. Ih, biraku. Ayo, duduk. Atuyul. Tuyul siya man tuyul. Bener, teman tuyul asli. Kita kecoan. Ih, yang si tuyul. Tulisnya naon? Embe kebo. Boyong-bong. Bisa mah tuyul mah cepet ya nama. Mang duit ya mah. Embung ini masieun. Siya. Pasiya tuyul. Kana nyusuan, naik dulu nyusuana. Segera itu lah gara ulin. Embung lah mungulin nyampe lah kita dibere. Hayang gitu. Wih, aturan hayang deui. Ulin mesin geus ka ditu. Percuma ulin je. Sampai na mah. Sampai na yo. Nengekeun. Nyeri. Enggak gini. Bongkong buduk bongkong. Pas gitu doang. kumaha cenah? Kusiya lah. Nyawa. Nyante. Kumaha coba? Bangkong buduk. Atuh nulak aing. Buduk. Sia. Pas ka ditu balik lah. Teu bener.